Clear to le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nizan lama inke result ngai nom tak soitur a oma chumi chungchang te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga football Thu Leng te po thlira ngai thla ho na in nei le donang o tun trum chu nizan UEFA Super Cup final inke result atang hian bultran don ta ila nizana UEFA Champions League champion lai Paris Saint-Germain le Europa League champion lai Tottenham Hotspur te in matsona Tottenham Hotspur anvan nei te khop maya ma se UEFA Champions League champion lai Paris Saint-Germain in comeback ro pui anlan tira penalty peta Tottenham Hotspur hi an neya comeback ro pui lan tirin champion no moi an choi Blue Energy Stadium a inkhel munom taka hian Paris Saint-Germain lam hian inkhel chungzong hian goal shot tum som pahni an neya Tottenham Hotspur lam hian goal shot tum som pathum nei ve thungin ball possession a ero Paris Saint-Germain rin lok angein an chung nung filor dakha in pass di konga po a hlo omzok an nitluan zak ane Paris Saint-Germain in khel chungzong hen in pass dik tum zanga somsari pahni te meumai an neya Tottenham Hotspur hian tum za som ko paruk bak an nei lo ane ball possession le in pass dik konga chuan anin thlau hle tinani chu he in khela he minute riat na lek atangin hun tha kan munga la zaire emery ball pek thatak chu karas kheli chun hun tha aneya zaire ball pek atang hian goal shot nei ma se goal mauta achui lo hlo ane minute somni pathum a in her chuaka Mohamed Kudusa ball pek fing tak atangin Richarlison chun box pon thret atang goal shot thatak mai aneya ma se Paris Saint-Germain goalkeeper thar Chevalier chon thatakin alo ben chaw sak ane minute somni pangana corner an hlo chuatanga kudu sa chui hlom tak chu benton kurchung gola atawa ma se goal mauta ataw lo deuh chia chia an van duai hle minute somni pakwana Paris Saint-Germain an hlo om ve thunga Osman Dembele chuan velam atangin Osman Dembele chon velam atlan Bradley Barcola tan ball ada phaya Barcola hin boxa lupuing gola achuya ma se goal hlo mero anita chi lo ane minute somthum pakwana Vicario free kick chui thazet mai chu palinia chung gola achuya goal ban pet perin hemi ball perlet hi Tottenham Hotspur defender Mickey van de Ven chung gola achui luta Tottenham Hotspur ma hroina goal aron khung zuita ane Spurs lam hi an hlo om chun zom leya mi hun top ma hret minute somni pangana Richarlison a ball tawlu chu Mohamed Kudus song gola ataw vele ngala goal banin Paris Saint-Germain hi achan him le hlo bok first half a goal dang alubel zui talafa second half minute somni pasari na Paris Saint-Germain tlar nung lam tal boinang chingin Richarlison chun goal khung theina hun tha aneya ma se tun trumpo awa nei trum anile ta chi alo ane Chevalier chun he goal so thitra takin alo dan sak minute somni pariat aneya Pedro Porro free kick chui chu velam atangin Christian Romero chun thatakin atawa Chevalier tan olsam taka dan thei turangai nima se achua ta hlau thunga Tottenham Hotspur lam hian Sydney fain ma an hruai der ane Tottenham Hotspur lam hian Sydney faia ma an hruai tak awang hian an din hun po a thaman hleya minute somnga pani na po gol khung theina hun tha an nei le mual velam sir tang kudu sa ball cross thazet mai chu an defender dan so chung gola atawa goal mauta ataw lo deuh chia chia ane goal mauta chun kal se Chevalier hian adan man arinom lo hle minute samruk parukna ain her chuaka desert dawe chon dinglam atangin ball atlan lu puya goal shot chelo tak anei Vicario eroin thatakin alo dan saka ball perle thi Bradley Barcola chong gola achui lut mase alo offside man hlau ane minute somsari pakhatna ain her chuaka Fabian Ruiz a ball pet chu Dembele chon gola alo tawa mase heipo lomna tuka akal talo ane minute somriat palina thlengin Tottenham Hotspur lam hian Sydney fain ma anna hruaya champion no moi an choi nge arinom to mase minute somriat pangana Paris Saint-Germain in ansipur ansu thren tange ngeya
goal kan muta Vitinia ball pek toi zet mai chu ben chathanga lon lut likang in chung goal a thatak main a chui lut ta dinglam kila thazet main ball hi a thlok lut ani Vicario tan tan man ngaina aum lo kan ti thayang hemi nuwa po hen to Tottenham Hotspur hian hun tha an nei le nuala Paris Saint-Germain lam eroin an nor na hle to thong goal khat lamamo Paris Saint-Germain lamin an sipur an su zau tange nge ya hun top ma shet minute som ko pathum na dinglam sir tangin Dembele chon ball thazet mai across luta Goncalo Ramos atan tawlu phal lo chi Goncalo Ramos atan tawlu lo phal chi ani to lo a thatak zet anne Vicario tan tan man ngai na ahum lova Dembele ball cross thatak atang hian Goncalo Ramos an sipur su zo na goal aron tawlut anne hemi nuwa hian goal dang alu bel zui talava penalty mangin achang zo zon anita anne penalty peta hian Paris Saint-Germain tan Vitinha chon penalty hi achui lut lo ngala Tottenham Hotspur din mun athraman hle an player Dominic Solanke le Bentancur chon penalty an chui lut zui ngala Paris Saint-Germain tan Ousmane Dembele le Goncalo Ramos te point an chui lut vele ma se goal poimo khung to Mickey van de Ven chon athela Matthias Tel chon ron thel zui le hin Pedro Porro an goal khat chui lut le ma se Paris Saint-Germain tan Lee Kang In le Nuno Mendes den an thel zui du to big lova goalie goal thumat ne na changin UEFA Super Cup a atum khat nan champion no moi an choi zui ta anne Tottenham Hotspur an van doi hle kan ti thayang in khel line 2-0 in ma an shroi mana penalty peta po ma shroi tu an ni sok ma se to pa ero Paris Saint-Germain avan nei zo ka an tangta anne he in khela hian Paris Saint-Germain forward Ballon d'Or dong thei tura mitam takina an be se le an rin Ousmane Dembele chu man of the match a thlan ani ya man of the match a thlan ani hian Ballon d'Or award don in chu na vela po kongro asu hle turangai anne Inke result lamka santaila football thulenga lut chau donang o here Maguire point Cristiano Ronaldo chungchang aron soi vele tawa Rio Ferdinand akomna hemi chungchang hi ron sohin Maguire chuan Ronaldo and Bruno atangkai jok te ka soi kha thildik ania chuti rolling Cristiano Ronaldo po hi player ro pui tak anne ka soi omzia tak chu Ronaldo kha chu he muna hian hun amang rei tok lova Bruno ero hun rei tak he muna hian acham to anne Ronaldo bi khi han thlur bing don ta ila ani hi chu go khong tura piang le seilian kan ti ang chi kha ani ya ani chungchang hi a chezonga soi hi kan ti tur ani mi alo ani a khel thareng thin na United team a aron let le po kha han clear let ta ila Ronaldo hi kan boina ani lova kan che chiat po min khaiding tu ani zok ani Ronaldo kha ama top khan athra ma kan thlop thatok lo ni ma hin ka hria Cristiano Ronaldo hi chu akalna pianga miro pui ani zel dona kan tima aron kirle po khan ani hi boina ani mi alo ani kan che chiat chang po min khai chuak tu ani ya ani khom lo se khami season a po khan kan che chle ang ti hin asoi United striker Rasmus Højlund chungchang po achiang thokhat ta AC Milan a chon akal don ti puan chen ani thokhat ta hemi chungchang hi ni zan lama khan Purfabe 0 mano chon aron tar lang towa Milan a hian season khat chung lonin akal don na loan fee a hin euro makta doi ruk an seng don anne chuti rolling season thar no tur azo huna angeta senglu an du ni chuan United in pound million som sari chunga an senglu hi Milan hian euro makta doi somni panga velin an lei thei don bok anne Højlund hi United team in an suatir don ta tinani chu Liverpool forward Mohamed Salah point huthar aron neya season thara chon Premier League a champion le antum thu asoi Salah chuan season thar do tur Premier League poi kan choi le ngai karinga Premier League mai nilovin inelna dang omang chi te po choi vek kan tum don ani helai muna kom chung hi chon game kan khel song a hne na chan ka du do na trophy po kan choi thei ang chu choi vek ka du bokang chu ti ngai ka tum do na team lam te po hian min support that ngai ka bai sei tin asoi zui bok gen legi donnarumma point thuthar aron neya
UEFA Super Cup Final khel tura khan aming alan no chungchanga anzona chu asoi Donnarumma chuan tunge aming ka soidon lem lova tuima chuan squata ka telve hi adu lova min pai thata anne hei hi thu chiang ani ya Paris Saint-Germain tana ka inlan la ya min support tu te thlana hun thra nei kha ka du ma chumi hun thra tak chu UEFA Super Cup Final a inlan kha anne ma se kha hun thra kha anni chuan min pedu lova tunge aming ka soidon lova chumi chuan in final a ka inlan hi adu ve lova squad atang point min pai thata ani kha ti hin asaya alung oilo hle ni tur angai anne Paris Saint-Germain tan season niamta khan inlan theina turang chia chon Donnarumma hi a inlan kim veka Champions League no moi mai ba ka trophy choi thei ang tur chu a choi pui thanem khop maya Club World Cup a avan doi zoka atran pui ti mai lo chu hlotlin na an chang deuh vek anne heng hawa ten goalkeeper poi mo tak ani nge ma se tu hnaya thom enge mori red aum chho trana UEFA Super Cup a po thlau thlak ani zuita anne hemi chungchang hen Donnarumma hi alom lo hle a ang hle Europe khomol puya football a thu nei tu sang UEFA lampoin ni san nama han club ranking chu anti chuak thar le ta club ranking anti chuak tar te hi han ngai tha ho donang o in club tran te khoi hmuna nge anom ve hlom le UEFA na ranking ati chuak thara hian pakhat na Real Madrid chu anla wang maya pani na German champion Bayern Munich chu omin pathumna hian Italian Serie A club lian Inter Milan chu an oma palina English Premier League club Manchester City chu omin pangana English Premier League champion lai Liverpool chu an oma parukna UEFA Champions League champion lai Paris Saint-Germain chu omin pasarina German club Bayer Leverkusen chu an oma pariatna Borussia Dortmund chu la wang bokin pakuana Spanish La Liga champion lai Barcelona chu an oma somna Italian club AS Roma chu an la ve wang bok som pakhanna hin Portuguese club Benfica chu an oma som pahnina Atletico Madrid chu omin som pathumna Manchester United chu an la phak ve sha boka som palina English Premier League club Chelsea chu omin som pangana English Premier League club Arsenal chu anom ve bok heng chin te chau hi tar lang ri don phot mai ila in club tran te khoi hmuna nge anom ve hlom le English Premier League club United team lo en goal to tu Sir Alex Ferguson point edi ho chungchanga thuthar aron neya Alexander Isak transfer chungchang chu a hriat thiam pui thu asoi Sir Alex Ferguson chuan coaching kalu chil lai khan kan team a player tha kan hanti ang chi te chuak tur kha thil hre om tak ani thina thutluk na siam po a har sa thin le khatiang har sat na ang chi kha tun din muna edi ho hian ama chon ve me ka hriat thiam pui hle ani engang point thutluk na siam se ke ni lam chuan a thutluk na hi kan pompui angai do na chuti rualin tlapa hlim to lo na na chu ko zui zel hi atul na om lovin ka hriat ti hin asoi English Premier League club Liverpool lam point defender thar an nei tur thuni zang khan ti chian ani ya Fabrizio Romano aron tarlan danin Liverpool hian Giovanni Leoni chu an sengno tur thu puan anne Parma team tana inlan me kumsom pariat leka upa Giovanni Leoni hi transfer kongka ain hontir atang khan Liverpool hian nasa takin an hela atopa chon inremna an nei pui theita anne Liverpool hian mimalin remna an lo nei pui thowa club pahni tepo Leoni man chungchanga Euro makta doi somthum pangain anin rem to anne tuna tanga rei lote an senglu don tin ani chu David Ornstein an aron tarlan danin United in free transfer an senglut mai turanga thom leng na sa mai Dominic Calvert-Lewin chon club thar anei tur thuni sang khan puan anita United team ni lovin Leeds United chu apan tur thu ti chian anne Dominic Calvert-Lewin hi season liamta azorwal khan Everton team chu achwa sana club khelna tur dang azong mek anne United team nen an seizom na saman khop maya ma se Leeds United lama ani hi kan mudon ta anne United forward Anthony point thu thar aron nei vele ta United team chon lo na chotir antum lo a ang hle tun din hmuna Real Betis nam chon ani hi
season khat chunga tan lo na ho antum le meka United team lam eroin lo na suatir antum to lava angita leitir antum thong ani United team nam hian tun din mona Anthony mana hian Euro makta doi somthum vel an phut ni in alanga Real Betis lam hian hetiang zathi an the chua phal chuan angetin an senglu theidon ta a ang le team tok lamin aron tarlan danin United lampoin Carlos Baleba chu an senglu thei arinom chhautran ta khop maya sumero the chu anin huam deu ero anga yang team tok hian atarlan danin Baleba khelmek na Brighton lam hian Baleba hi Euro makta doi za vela leingam anom chuan hran an phaltak thu an puang ni hin alanga an tlapa hlim to lo hi kol zui an tum ta lo ani United team hian paw million United team hin Euro makta doi za vel hi the chu an phal chuan Carlos Baleba hi an senglu thei mai arinom City lampoin an goalkeeper Ederson chu an suatir don ta ang khop maya Fabrizio Romano aron tarlan danin Ederson hi Galatasaray chon an biak mek thu aron tar langa inrem na po an nei thei arinom ni hin asoi bok City hian Donnarumma chu an senglu thei arinom towa Ederson ero an chuatir arinom Marcus Rashford point United team acho san nuwa akhelna hlui hi asoi chedulo angreng khop maya tu trom chu na takin aron sei sel ve tatlat mai Marcus Rashford chon United team chu kalphung mu mal nei lo nia a hriat thu asoi na ve angreng tak ani United tran tu te tan chuan Rashford chuan podcast an nei na United team heng kalphung het an nei lova mu mal taka thil ti tum na po an nei lo ani kha team kha han en let tawang wang ila United team a player zong te hachu kan ni turang kan ni phak lo vek ani team in siam thartum ni in bul an tran thina ma se coach engtiklai point an thlak renga kalpung thar an ron nei reng bok ani chu thil har satak ani ya abul tran na tanga thil ti that anga ya chumi chu coach tin khan an ron ti zela an du dan po ai nang lo zel bok chu player te tan thil har satak ani ya in siam rempo a har sa thin le Liverpool kha han enta ila Jurgen Klopp an la luta anni po khan kalphung thar nget jok nei an tuma an champion zui ngal mai bik lo a mai ro chu kumni kha chung lekin City team kha an ron el pha ka trophy te po an choi thei mai ani keini lam ero kha chu bul tran that an tuma ma se kalphung mo mal aum lawa coach an thlak renga chung te chong kalphung thar an ron nei renga in siam that a har hle ani chuti rualin United team kha chu ka mangaya kalphung ero mumal tak on nei lo tin asoi Robert Lewandowski po Ballon d'Or adon lo chungchanga alung oi theingang lo ni tur ani tu hnai khan media ten an kom na ka football zin kong nuam le ro pui kalati ber chu Bayern Munich tana ka khel la ya trophy choi thei tang tur ka choi vek tum kha ani chuti rualin kum sang ni som ni khan Ballon d'Or ka don lo chan kha engma kala hrethiam theilawa engwanga khami tuma min pelo khange an ni ti po hi soizui kai ani ya keime po hian makkala tireng ani tin asoi Lewandowski chon khami tuma khan tuemo che that kum chuni se an pek tho karing tin asoi zui bok tunge asoi chan ni tura in ngai vele football khel an cho san nuat la chezui ta hi thanem tak kan lo mutawa English Premier League la Wigan Athletic tana lo in lan to an defender ni thin Ronnie Stem po hi atla cheve hle ni tur anne football atanga sum a hlawang te amang zo to ni hin alanga rui hlo zor konga bul alo tran na sa hle man so atopa chon ani tange nge ya Ronnie Stem hi kokain kezi zasari somni pali zet mai tolruk atum chu man so ani ya hemi hi ahlut na hi Euro makta doi somni pahat point panga vel ni in an chut anne Ronnie Stem hi hun rei tak lungina atan ngei arin oma antarlan dan chuan kumsari ve lungin tan theina ni tur ni in antar dang anne Dario AS namin atarlan danin Liverpool lampoin an defender Konate chu shal chu an phalthu an soi chiang tange nge ya ni zan lama khan Dario lam hian atarlan danin Liverpool lam hian contract ziak du to lo hi kol zui an tum ta lo anne aman tan hen Euro makta doi somnga vel an phut thu an soi zui bok
hetiang ani ta ka Real Madrid le Paris Saint-Germain ten thom an nei ngal vata atuima zok zok hian an senglu arinom Spanish La Liga club Athletic Bilbao tana inland mek an goalkeeper a thenin Unai Simon an tia a thenin Unai Simon tepo an tibok engpo chuni se ke ni lam chon Mizo takin Unai Simon timai donang o Unai Simon chon ni zana khan thu thar aron neya Barcelona le Villarreal ten US lama Miami muna Hard Rock Stadium a game khel antum chungchang a thu thar aron neya Real Madrid ang bokin ani hian a thlop lo hle Unai chuan han thlir ta wangwang ula football fans te inza lo na lian tak ani hei hi football fans te ti du da na ni maya ke chuan kanga ya a chan chu kanrama khel thei reng ani la ya US muna zukin khel da hi thil thul lo tak ani US rama inkhel en tur hian fans te an kal tho anga ya chuta chon sum enga mazat an sen angai don ani fans te kalna tur sum le pai te an thlen na tur sum le pai te an manin an tum vek angai don na sum enga maza chu heta hian akal ran le don ani kanrama khel thei ani reng la ya ramdanga khel tum tlat the thil thalo tak ani ya fans te inza ton lo na lian tak ani tin asoi Barcelona transfer kongka in hongmeka Al Nassr lama ankal tir tak Inigo Martinez point thu thar aron neya Barcelona che dan chu ten nom ati thu asoi Inigo Martinez suan Barca tan mitong kai kalani tura khan kanga ya ma se tu khat chu Barca lam hianin ka chhuwa tur thu min hril ngal thut maya ka contract anti top tur thu min hril zui bok ane khathil khan min barak khai ma Saudi Pro League in min ron di lai ani boka in rem na tepo kan siam ta ani kha hei hi thutluk na siam har satak ani ya Saudi Pro League kapan hi hreum kati na nilovin Barca lamin khatianga min chhuwa tir thut mai kha min za lo ma thil te nom tak an ti ani ti hin asoi zui bok Thia World Cup point thu thar aron nei vele ta eberichi eze chuan Arsenal team chu zomri lo tura adu thu asoi Thia World Cup chuan kumthar mai hen FIFA World Cup khel ani dona chumi tan chon ani na amamo chu khel tam ani chumi tan chon Crystal Palace cham chun zom hi ati tur ani ya Arsenal team zom ero thil a thlak tak ni tura kangai ani tun din huna Arsenal lam hian atlan na lai na tlan tur thatak an nei me ka Arsenal team wazom ta se khelna mun chang le lo ta se kumthara khel tur World Cup a hian mun achan lo ka hlau hle ani hian theina sang tak aneya England team point an mamo bok khel tam lo na inkau thu om lova chuwang chuan Eagles team tana inland zel hi atan athazok ti hin asoi Real Madrid forward Rodrigo point thu thar aron neya Twitter kaltlangin achwa don le don lo chungchang an zona chu achang Rodrigo hian chana pa ngai tak pelo ma se Real Madrid ta chamchun zom atum ni om tak mai hian Real Madrid jersey a hat chunga kumsang ni somni panga somni parok chu khel do nang o ti aron posa Real Madrid jersey hachunga heting Twitter aron post ta ka chuan Rodrigo hian chu atum lo a ang hle chuti role chan transfer hi chan engpo athling theya transfer news trend khat phei chon Real Madrid hian ama du tu te an ngai chang mek ni in an sei to ani City nen tun din huna seizom an lo khop maya amalam hun hi achiang thuai tura ngai ani Thia World Cup tan Everett sean Arsenal team zom lo tura adu thu asoi nu hin Darren Ben eroin zom tura adu thu aron soi vele ta English Premier League club Tottenham Hotspur tana loin lan to Darren Ben chuan Martin Odegaard hi ese hian anek chho thei ngei karinga thiamna le anthil ti ro pui to te entaila Everett eze hi aniam big lo ani chuwang chon Arsenal team hi zom se Martin Odegaard mai ba ka midang atlan na line atlan thin te po anek chho thei thuai karing ani hi player thabik ani ya Arsenal team tana mitangkai ani ngei karing ti hin asai Barcelona lampoi ni jang khan thu thar an nei vele ta Dani Olmo chu shal an phal don ta a ang hle hemi chungchang hi Spanish news te chon an ron tar langa Dani Olmo hi tun din huna salary cap chungchang a boi ve ang reng khop maya Barca lamien hetianga boi reng ai chuanin chuatir mai antum ta a ang hle
salary cap ti le Barca hi chu anin me to angreng khop maya transfer kalme ka po anni hian an duang tokin mithar an senglu theilo anne chumi an boina pushu thei tur chuanin Daniel mo hi chuatir an tum don ta ama du tu te tan hei hi thulomam tak ni tura ngai anne Ballon d'Or sem chho hun po anai chho zela hemi chungchang hendong tura anrin te po anin rin siak chho to na sa hle hemi chungchang hen Arsenal midfielder hlui Mohamed El Neni point thu thar aron neya Ballon d'Or chu Mohamed Salah ta ngei tur ani thu asoi ve tat mai El Neni chon season liam ta kha han clear le ta ila mitam takin yamal te Donnarumma te Rafinha te an soi thina hei hi affair tok lo anni season liam ta Mohamed Salah Liverpool team ta na ain len dan enta ula Liverpool tan goal samthum pali te meu mai akhung tling thaya chuwang chuan ani Ballon d'Or dong tei tura an soi tel ve thin lo hi thil fair lo tak anni mimal anga che tha thoi moina ani miawa Mohamed Salah hian aphu berti hin asoi English Premier League ta Fulham ta na loin lan to tuna football pandit na thok mek Steve Sidwell chon thu thar aron neya Chelsea team chon Donnarumma cho rim ve tura adu thu asoi Steve Sidwell chon tun din huna Chelsea team boina ber cho goalkeeper tha an nei tok lo hi ania chumi an boina chingfel thei tur chuanin Donnarumma tun din huna lei thei ani mek ani Donnarumma hi senglut se Premier League ka hen champion no moi an choi nge yanga European competition kan ti angchia tepo trophy an choi thei nge hin karing ani chumi chu season thara po kan mu thei nge hin karing ti hin asoi Real Madrid lampoi ni jang khan thu thar an neya ESPN lamin atharlan danen Crystal Palace atrain Adam Horton chu senglu antum thu puan anne kumsom ni pakhat mi hi England team tan FIFA Club World Cup ate po alowin lan to wa Crystal Palace an season liam ta po khan player mo number ani bok season kalme season tharlo turatan City Manchester United le Liverpool te point senglo tumin an hel to wa mase an hlo tling theilo ani Blackburn Rovers atang Crystal Palace ina an senglo hi Real Madrid lampo hian an mutai hle maya senglo an tum tur thu an soita Chelsea lampoi ni jang khan thu thar an neya mimal thela Alejandro Garnacho chu inremna an nei pui tho Fabrizio Romano chon aron tar langa Chelsea hian Garnacho hi an senglu thuai arinom mimal inremna an nei pui ta kha chuan club pani te an indor chunjom le meka United team hian Alejandro Garnacho mana hian noni madweke manan angzat pau million somnga vel an phuta Chelsea lam eroin pau million somthum bak pek antum bik lo anne hei hi tuna agarna cho chungchang boina chhun chu anita Donnarumma malam chungchang ani zan pohan Raiola chon thuthar aron neya Raiola thi to zokha anilova hei hi chu agent dang ti hreta ila Raiola chuan Premier League lam atang hen som tu thanem tak kan neya chu tun din huna kan ngai tu meka mapo kan la mek anne Italian club lam atang eroin indoor na kalpui kantum lauti kan soi chiang hala Italian club azom don lo anne Paris Saint-Germain in minti dang kha kan lom lo ma khatil khan min la ngong anne chuti rualin Premier League lama kan kal karing ti hin asoi Donnarumma hi Premier League ka kan mungei don tinani chu Tele football lamin atarlan danin UEFA lam point Super Cup kalphung chu antidang lam don ta ni hin alanga kumthara an nei le huna chuan UEFA Super Cup a hin team pali ten inel na hi an machon to don na a inel na po hi Middle East lama emo USA lama emo nei ani tur thu an soi semi final atang game an khel to don tinani chu Barcelona 4-1 Rafinha point thu thar aron neya Ballon d'Or chungchanga angai dan asoi Rafinha chon he choi moini atlan niam to angreng khop maya dik takin thil kalpui le to se ka du hle Ballon d'Or hian thil thatok lewin thil alo kalpui to thina chu chon a hlut na po ati niam to hle ani kumin be ka chuan thil dik takin an kalpui tura kanga ya chu chuan Ballon d'Or hlut na po hi ati sang le nge yang ti hin asoi Paris Saint-Germain coach Luis Enrique point thu thar aron neya
Super Cup Final an khel zo nu khan media ten an kom na Luis Enrique chuan chakphu zok chu Tottenham Hotspur an ni ya an khel thatak zet an ni football a hen achang chan thil fair lo to hi akal ve thina awan doi zoka kan tran chang te auma tun tum chu awan nei zoka kan tran tum an ni Tottenham Hotspur chaklo ha ka hriat thiam pui ma khel tha zok chungin awan doi zoka an tang an ni chuti rol chan van nei tum ero an la nei nge yang khain khela han minute somriat pali chung kha chu kan buai ma khamin nuwa goal kan khung le kha kan van nei hle an ni penalty shot out ta po kan van nei ya kan van nei tum ani ve ti in Luis Enrique chuan asoi ole khati chin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ka channel min ngai lut sakin chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe han tan min han lak pui le ula thungai nom tak te nei kanin mu chau le sel don ne